Kemairang Vidya Juti Inclusive School Sangshang Mairang. Kawalong tama ka school kawadan lang ki hybrid lani ki kena school ki babyang kit khotmet bat kamjuru ki baduna kit khotmet. Ia kan di school seng de khasi jantia Presbyterian sina sabmi hakasnam arajar pra hakabaka tikapo don tang uwei kuna school. Ray menta kat manang di kisnam kan di school kanang roy kanang kiyo kanang board ki kena school. Bakla penmiru ya ke result ki bababa haki exam SSLC. Kini ke sekolah kadandu ya ke vocational training bat QED ki jaji kai ki pakarpang nakam ta ki khana ki badan ki juduna ki khonme. Kapasku tenar kalong bahkan ke skul ki khana kemudian kata kerja pecilang keman rai katang kerja rangkat apa yang jongki bekerja buram iwei ya iwei. Kini ke skul malau senam hak lai tarik bulan Disember kerja perlong yang kata kesni ke bekerpang akan mau buram bat le buram nak mata ke brio ke badan ke juduna ke khatmet. Lani kata kerja rakhi ke bagi angkat International Day for Persons with Disabilities. Antara senam ke sekolah kan pelong biang ia kan dikesengi, hakabah juga sengi kan pelong ru ika school concert. Nak mentaman penuh pisah, nak mentak kejenar kam juga sekolah kamtam ia ka school building. Kini usia mata ka school concert kini long kids secara require. Hybrid rupari nongrum. Onisya mataru dari samla maya lemdak maulong. Nata ka choir juga school ki kanun FSS bat DJ Banlum. Hakan ka juga si kan dan luka Seals of Work bat ka Food Fest. Kumta ka school ka khot ka weria baru ki pai ba panuan yashimata lang siya kini ka program.